الحمد لله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده، المدبر للأمور بمشيئته وحكمته وحمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Wakayan wandu wakawanshi zama za hale har ma ardhi kuhamba saba unu Yemen naye kapitali ya hao wakaniyo idohamba Ma'rab. Wandu wanu wakamara Mungu wakaufanya ibada zinji zitungweza Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa baneema bikao kijakaya harima ema bavu hayonsi nadukaya upande mhono mumen wa hele bavu bikao wakawenshi hawamji bikao wakawenshi wanda wakaya ziungazili zihu kiasa utosha wekao zijaya haina kalite ya mri wenza maana nana upande wa mhono msheni wa homji ula au wahele bavulila lambao saba wanda wakaya ziungazili zihu kiasa utosha za jahannama namna wekaka uhimi wa mwadoni mwahezi ungazila ujuse mato hanza wangali wa mwiso wahezi ungazila emato yaho ekashindi ya vembeya yaona uo mwiso wahezi ungazila neema Mungu ya wava yaboti basi Allah subhanahu wa ta'ala anda ajaile baka miro ya maji wekao ikao pauha zinangazila Allah hawava fikra ya ukaya wafanye namna imiro ya maji ila waihunde faida nge wafanya wende baina ya milima yomili umalani wekao mro wa maji ula hawe miro ya maji la kauvira wa kia upando vala wa uheza hata wasulon tani baada vala wafanya wana makanivu watoto mahalani makhsus ili maji ya dobira enamna wekao wanzao yerozi izungazila hazonti pia basi rangu waheza upando ula wafanya zerobine emajiala kajaparolawa emiri waiwala harimezi ungazila hazonti pia ijana ama izaya hawenji kiasa utoshi ziwasili daraja ukaya emabavu hayonti pia zinsananta wakaujua neema wekao do ahli saba wakawenshi harimwiyo zila penda ukaa wakaura Mungu na udungaze sababu za utahe maisha nandabo uka wende walime zungazila hazonti pia waziwala miri zenza faida chaka jakantumala honi bayesha hula johangu binguni shisihe wajiwale no wa aminu ka muislamu ngebidiu fanya ibada yarudia juhe tapilie mbahindu ya hula akayo tena yu ibada la miri wekonde wala hula wajaka hutajia kaundi waitunde akwaya sati kwa ujiheya ani zentudaza hemiri waiwala zikaulangu hazerudize meya wajaka hutajia wende wadotunda hauambe ngwaroziu wali wasa wafanya makanivu majiala ngabirao mula ya roze zungazila hazonti pia laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamin وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيب ورب غفور. الله سبحانه وتعالى وجزم تومي يوكايا وانو قوم سبا وكهرمان عيما وكونا لاذا نيرها وكهرميو دليل يوني سوفاومي والله سبحانه وتعالى نندابو yajalia kwa upande mhono mumen wa hele bavu wakawenshi wakaya ziungazi ilizi huu zaja haina mmea nana upande mhono msheni wanda wakaya ziungazi ilizi huu zaja haina mimea yaboti basi Allah subhanahu wa ta'ala hajalia yakwe ardhi ila ikanjema kijakanta hankavu ikaumea haina mmea bikando wawala harudi hajalia ukaya umahalani waenshi hula yo hawayo njema Holiho wakaabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawakaribisa yawambe ukaandani buwaru mwahangu na mnule haina shipari hani hao harimwezi ungayilizo arudi tena ikamjihundu mkosa mnirejei njenita hesamaha kanga mjo msamihini haina dhambi bwekao dumwalifanya Allahu Akbar eneama bwekao do ahli saba wakaharimwiyo iwasili daraja ukaya mndu mzade ekangonzo ende hozungani hula ende avune hawenda tahiyembe hauntongoma haumba hindu katuhutajia uka yabalie mndu ende amuhele mri yampulie eshido harmu mri ula sha akaubalia kanga ilikaza bufuzi juu hausiyo yohende oshingani yobironsi ni mwemiri ila basi
zentongoma hawe mavera hauzeyembe zikauvuri hazoya harmaleka ngalila na bala hali kaza ufuzijuha wala mzade alijazi la kautaha habalia hasezaha ama kumoriza mazahale la kalondare rondoa zeembe mtsoka bala mndunguro ndo mrashia bwa ngabwambia dangu habada wanu qaumu saba wakawensha harmani amarahani zentananta za ulimwengu wajuma usifu qaumu saba yakawenshiwa harmani aima ki sautosh ekabdo hanza wafanya misafara ya hao wende harmwe miji minroaji hawa harmwa zensi zinroachi koja kauhutajia wabalie zawadi wabale mbahindu ya hula haukaya umunzena jukawira hujaya shahula hujaya nsongoma hujaya mavera hujaya embe hujaya haina mbahindu ya hula yode neema kaharmwi وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا حولها قرى ظاهرا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين يعني الله سبحانه وتعالى هجعليك بينهم جوها ونقوم سبا haule bavulaha ni mabavu mando ajia kahule wakaya mijiasa ya kauparehaniha homonziani wekao do kaumu saba wakaudovira emijila hayonti pia indai jana yayo kwa jaka uhutajia wabalie shahula ekangwa fanya misafara uhenda humahala ni wanzo wende reka siri reka mabavu mando aji reka nsizindo aji basi wajihunda uka emba hindu ya uhula ngeparehani hao harimwa mijia hao wasungwa matajiri wawidzi ulawa wajihundu hawao wakawanshi amani kwa udhi mwananya kwa uhubiyo mwananya haizo Allah subhanahu wa ta'ala wafereshewa wambi ukaya andanyi bo kaumu saba na mweshi amani harime mijihani nanye kanga mwanzo mfanya misafara hanyu reka mtana reka masihu na mrohe mwende bakabati taradudi bakabati adui ujomu udhini hauka Allah subhanahu wa ta'ala hawahakikisha zi asbabu hazonti za ukamwanadamu yaishi harma amani baada wakaharma neema na waabudia Allah subhanahu wa ta'ala na umshukuria na ukubali za njema bwekado Mungu ya warenda ijahu musoni shaitani hawazubia handiswasubia wandisa kufuru neema bwekado Allah subhanahu wa ta'ala ya wa kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika rujua hausikitifu izede zuhuru baadhi ya wanadamu wekao kama maskini wajikao miliki atambahindu ikaija Allah subhanahu wa ta'ala hawabane aema wasungu matajiri waudiwaza ukabala kujakana ndongoza hao bal waurubuwa wadisojiona na urongoe namna wanzao sha webu mwanadamu wakamaskini watikana ndongoza hao na nao botajiri mabeya hawanti pia mjihundao harima maisha mema mrongo wae namna mwanzao na mjue kaya kamjore jebo mguju hasonti pia rendera uzisiwa izo wekao dorafanya duniani haizo kaumu saba wadiwaza zanjema Allah subhanahu wa ta'ala ya wava wandiso kufuru baada bala wandu wala wafu waja bea jinraji waja promotion jinraji waja wandiso abudia lejua ludila dhambi la mwando ama le dhambi la vili lokaya wala mwando kwa nsharme arudhi yangu saba hawanti pia wandiso rongo haujewiri uhamba bomfome watu rilemewa nene marli harmiyo ino rilemewa ulazio bomfome watu vura mbavi neema wekao dorilo harmiyo ritabi mbavi ilirja ukana pupa na uhanza rirudi rile bomfome watu jailia imejia hatu mabavu ya hatu yake hule na hule yani ila miji wekao ika karibu na karibu ilawe ila neema wekao ikaharma miji ila mabareni hayoti pia ilawe ili wajutabiha ekangwa fanyao emisafara wakaujombelea duambi Allah subhanahu wa ta'ala labeka ede namna ino huli hoya kaya mshukurie neema nambaniyo muihifadhi mzijue kati mwanzani gamjao hapa hamwambe kamlemewa neema yangu balinga mjowoni وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم لو نقوم سبأ وأنبو الله سبحانه وتعالى وكايا يجعليه مسافر هاو يدو كميلة
ila neema yako mabarani hula ilawe nana miji nana wandoko nchi zina ngazilo mabarani hula watikaye ili kangwanda masoni hula watiwanda mbaindu wali wajua uhisi ukaya wafanya msafara. Basi Allah subhanahu wa ta'ala zimheza usiku izo wekando kaumu saba wazihutajia hawambia kaa basi ngamjuona ngamjopua jeshi zima harme majeshi hangu ili aje yaminye neema wekao dunambanio ya Allah. Wama ya'lamu junuda rabbika illa hu wama huwa illa dhikra lilbashar. Kabati ujue majeshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ito Allah subhanahu wa ta'ala waje na ngwambwena mnainu ili zikebeshele wasoni mwa wanadamu hawati pia yakako jumfotoha Allah subhanahu wa ta'ala hapuwapuhu lende hari maula upanda waikao do qaumu saba wawaha baina milima mihu yakahula lalisotimba lehuva wa ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala mbukaya ekamrekonoese ekamjua bwanadamu wakati mtende njema hauhifadhi ene mabikado nambanio basi ngamjumzidishani hujumuizo amma ekamfanya kinyume kamjarekonese gamjakubali wakati mtende njema boruma hangu kamtuhifadhi ishona mbani basi netovura netombohani embabe boikando nambani msunguhe wa maskini na ziliwaza hangu za zijiro ekanda hon duniani ka akhira wala qawmu saba ruwazaze ruwa babanga umalahoni uwana ngomabareni ngwatabu hao wajihisi ukabala neema ila kinajoparo jolawa ija unduanza watunde wahundu yala makanivo wayafanya emaji katosiha emaji ajaya hata ya waswili zintaza hemilima miyo hawirindinda banda bila kabajabira muda upando ula upasuhe majiala hayonti pia zubu harimo mji wa saba hawarimo le bavula saba yaranganya haina shaka hula leka mwanadamu leka deziwalo za hawa hazonti pia zangamiziwa ya Allah zila pesa barhende dabo watushukuria neema waikando Allah subhanahu wa ta'ala ya waba fa arsalna alaihim sayla al-arimi وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وكفور نعمة الله سبحانه وتعالى hapuwapuhu lendeli toto omlimaula hata homisoni upando ula upasuha omramajiula ujubu hazima harimole bavulla harumo mjiula lidanganya haina shakahula ramdi rowanadamu wansi pia walazo nanzaya zila ziunga zila zakana mimea mema Allah subhanahu wa ta'ala haibadili sunguha ziunga zilona miri itouzaya na miri enzaziba wekao ikauzaya marunda mema sha yuhumuzaya yumwa hata mwaha na miri wekao emarunda ya hao yokali hayo na nyongo na miri ito na faida adhabu Allah subhanahu wa ta'ala akawere huliho wa kufuru neema Mungu ya waba dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Yani hizo deziliwaza hao huliho wa kufuru neema Mungu ya waba nadabu wa haro amini Allah subhanahu wa ta'ala warenga lejua walifanya wakende Mungu hao warudi wambahari ngwanzo waone taabu ila neema bwekando wakaharimu hiyo ibunguze ili wajua uhisi kwa ngwaunanzai na Mwenyezi Mungu wachokoze ambe ukaya ekalibi wanrumbi itondo waikao wa mkufuru wa haraye neema bwekao ndiye waerea jawanu qaumu saba baada wala upando wa pasuha lebavula la rongwani maji wala wabakina mu wajihundu heni mrange ahliyaha he wabaki watambali harmozen tananta za ulemengu baadhi ya hao wende Iran Faris baadhi ya hao wende Siri baadhi ya hao wende Madina Munawwara wende Waesh wasatina watambalaimu wasunguha maboi na waruma zila pia sababu nizowafanya aboti basi Allah subhanahu wa ta'ala
hajailia ezawajiria zisunguha hadisi ikahambwa harimwa emarengwe hayonti zenyakati hazonti emabavu hayonti harimwa ezama hazonti hataba harizambao sazinu ngarambao ikisa yahao faj'alnahum ahadith wamazzaqnahum kulla mumazzaq. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hajailia kwa ezawajiria isunguha hadisi ngiambao mabea hayonti harimweza mahazonti pia harudi hajailia kwa wanu qaumu saba wabakinamu watambalia harimwazi ntananta za ulimwengu wasunguha warumwa na maboi. Inna fi dhalika la aya likulli sabarin shakur. Yani iza hu unra wanu qaumu saba ziningizo msomo hosonimwa haina mruweka do Allah subhanahu wa ta'ala yambaridhiki yambanaima angizo msomo hosonimwa imwanadamu wekao ndi asubiri neze taabu ni mashaka na usikiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ngombukaya man bata aminan fi sirbihi emru wekao ajuhundungoeshi ha amani na usalama kabati adui uwaudhi hawataabisho harimwansi harimwamji harimwadaho muafan fi jasadihi hajihunduka ngemnono ngushindwe juha yehenda mbahanze hahe angushindwe juha yeroha yezungulia wa indahu qutu yawmihi ngene bakuti ya hula ya usiku kajamba mwaha kamili kazentuza dungabo Mwenyezi Mungu doju faqad huyizat lahu ad-dunya bihadharifiha gihama hamiliki dunia mruwekao ajundungo shaharimo amani ngemnono ngene mbahindu ya hula haizo bo mwanadamu mnduko doangalia yulu jumwaho yauka ngetajiri ngena wekutina angalia yulu ntini mwaho ili ujauka mkina hivyo uzidi imani ujuka bano Allah subhanahu wa ta'ala yedo ubo yedo ufanyo yakangu jailuka ngawe masikini ngawe tajiri ngawe ulunamvu ngawe utunamvu izo pia neili ujauka bazima risahidilani. Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح القلوب يا بادع العجائب بالخير علمنا بفضل قدرتك وبكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.